Kajingbam don kibawan bantap perteng naga kunhun yang persya HKHEDC naga benta kasyuki CM kabasa thli hadian kajing no kam uba shamborlang MDC lengkerdam natkro habayo panekran bad unong yalam kaliang persya HKHEDC batitos khan MDC kasora uong bana kaliang jungki kim kwa banekhi khore namar kumba kalong menta kajingjit CM de bakadon ya kajingatan telai hapadengki MDC kumba kajulong ndrei kani kadetang kajinge penbet hapo ka parti jongki banji de weipat hadien bau nong yalam UI no kam khi kajing bom yasim menta kajungi kalong bahkan ni ke election CM ke menta kam de ka election ke balong normal namar ba kumbalong hani ladadon kan ono kajing shin ya ki CM kamut kadang kajing ya tan telai dan kajing ya pet ki MDC na koi ka parti tinrei kan ni kebaca mentah kalau ma kabang ngimsyong pai berkat ngimsyong kemilenti bat ngimsyong don hiru kadunu ka jingmut ta kumai pat de kadai ka kam sien jongki na kalian ka parti PPP ka babat de ka bor sensyara ni policy council ha ka ba u CM Pak Syam ila resign I halor ka nongrim ka ba ila patpau kata kalau pa indan ka ba kya te hapapun kata ka situation kamu kadi ka arrangement ni hapo ka parti ka jong tengah semua ngin dade na kalian dungi bania khore lani bania bania ki jimun aku gani ka cinta ai kan long normal ni nomor ba abo resign leader jong kadi ka jinge penbet maramaki manta pada nomor ba hamar resign ka rule kam sya ban syugu jeli tu hab iban ya de kunga edi rules kata kalong ban hab file mission long the election mot hab rai apo kayo na kilale na karai kata antara si di last day ban file mission sele si di lengo balai na kata kaliang persya tim file ka jing semua hi kalong ban kaliang ka ngim ko ban disturb dan ngim ko ban pentut yang ni ka arrangement tapi kani kalong ka masyai kedan maka deka kami yang kejoki dan kalian kejungi ni I have full support kumbangila ale ka sim ka baningkong ka por budget UCM jong ka iba syam na kalian kejungi kambu ka di dia mementai ru kalong umjuai ba syapo jong ki dengan batai mo ni ka bapa syabat kalong ba bahasa mi dan perenggamet ko kia imla syuk penting usiam se kadita kata bai banong da ko mai pat nang nama kata kadika kami yang joki yo kadon ngamtiup tambahan dai kadika kami ki dei even interfere kata tenrei lada ka dan pat da kawai pat ka komlong telesi kata ngila ber comments tenrei nak kalian kejungi ko mangalaong terusin ban kong ba dan ye dari isu kirbok yang ya Pak Syam badan perang kemet kebangkai ya we inang yo no ya met kebangkai